gundo la Banyana Banyana ngei Morocco lo disa dakalo na fulufhelo kha vhadzulapo vha lino bembela le kha ḓi bvela phanḓa hune muvhuso wa vundu la Western Cape wo fara mushumo wa u tanganedza vhatambi vhaṱanu wa Banyana Banyana vhane vha bva vunduni iḽi. Mugudisi wa Banyana Banyana vho Desert Ellis vhane vho no ḓivha mugudisi wa Cape Rural Lothe vhane vha bva ngei ḓoroboni ya Cape Town na vhone vho tanganedzwa nga nḓila ya maṱhakheni hayani. Vho Ellis vhane vho ṱanganesa na khaedu nnzhi vhukuma musi vha tshi khou gudisa thimu ya Banyana Banyana vho ṱuṱuwedza vhaswa uri vha si nete kha zwipikwa zwavho zwe vha ḓivhetshela zwone vhutshiloni. I come from a noble park. Benny said to me, I'm the queen from a noble park. But he's the king. Because there's more place on that throne in a noble park. There's Hashim Domingo, there's Vicky Sampson. It's a place. It's not who you are. So don't use that to not achieve what you want to achieve. Because God gives each and every one of us a talent. But what you do with that talent is your gift back to God. Fungo lela ku bvela phanḓa na u dzinginywa ndi la uri hu vhe na u lingana miholo ya vhatambi vha bola ya milenzhe wa vhafumakadzi na vhanna kha lino. This team behind us, they ensured that there's equal pay for equal work. So the quota for the first time this year, there will be equal pay for equal work. The men and the women will get the same prize money. Very important. It may seem like a small thing, but we just wanted to show a little bit of the love and appreciation in our hearts for what this incredible team Banyana Banyana has done for our country, for our city, to inspire us all. Vhadzulapo vho konḓela mutshoro thela vhukuma u ya u tikedza vhahali ava. It's so exciting just to know that the cup came home. That is why I actually came, just to come to support. It's just because of excitement and just wanting to see them, the winners. Kha Banyana Banyana iḽi ndi gundo ḽine vha ḓo ḽi elelwa misi yoṱhe. Today we saw people, they came and rejoiced us today, and teams from that play soccer here in Cape Town, women's and men's that play soccer, and they are here, and this is inspiration that everyone supports us. Mugudisi na vhatambi vho ita na u pfufhiwa kha mushumo wonowu.